Ki Khubor Ka Batesi TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kupor se kupor ngila juyos ngau ba jui hakilat pathai kupor ki bakentup na po ka lat pathai kupor kum ko Batesi TV ko bala jupmi na kupor se kupor ye kene ka jingkit palat puat lani ke jingkit overloading ke baki ong de ketir nongwei jongki kali lani kita kitrok ki ba kit kita ki mar po kendo ki ba mi nani na po jela Meghalaya shaki wei pat ki jela jongka ri India batru shabar jongka ri India. Te kata ke baki ong kata ka overloading. Te habang ipet gini ke overloading ka long baik ke ba la long persya ya ke hukum jong ke Supreme Court ke ba ke Supreme Court kala ai ya kata ka notification lani kata ka order ke jong ka ba omdi bankit palat put ya gini ki mar ki ba mi na po ka jela Meghalaya bat kum ta teter syakiwi ki jela ru ka trekam kata ka an. Te ke basusi pada ini ke jela Meghalaya ke cungi ka long ba bun gini ki truck ki bakit ya kini ki marpo kendo kumta teter ki kit bet ya kata ka overloading ke bagi ong lene ka over capacity te kumbang kalau ong menta kalau long persya ya kini ka notification lene ka order ke bala penmi Supreme Court nang ta ke Meghalaya High Court ru kala penmi ya kini ka order ba om di ban kit palat put ya ki marpo kendo te ke ke bang kwa ban keren kini ka por ka long ba dangshen ka office jong ka Transport Department juga jela Meghalaya ke sepuluh tarik jong unai risau arah jarak risau kemud dang sita yo mentah kalau pak gini ke jeng thok senga ba hadin mengila ai gini ke jing ujor sha ki seki bor bahlor ki badai jong ke di Ministry of Road Transport and Highways ke ba kala ai gini ke jeng thok senga ba ke ong ba ye gini ki DTO ki badai ki District Transport Officer jong ki district beper jong ke jela Meghalaya bagi dia ban bot renti ya kata ka an ko mangal ong ne ki an jong Supreme Court ki an jong ke Meghalaya High Court batru ya kan ki direction ki bala ai de Ministry of Road Transport and Highways te hakani ka jing kanik siti ke bala tho haka khatwi tarik jong ubenai September ar jarar pusau da u Didi Sangma IAS u belong Commissioner of Transport Meghalaya ula ong ba ula batha igini ka jing batha syaki DTO jong baro ki district badan hapo ka jela Meghalaya bagi di ban bot rinti ki an ki badai kata ban omkit palat put ya kini ki marpo kendo te ke ko bangakwa man ong hangni ka long ba hangdi susu kenik siti ka thok kumne ngan puli ka kumakalong I am to refer to the subject cited above and to inform you that in the preceding years the Honorable Supreme Court of India, the Honorable High Court of Meghalaya and the Ministry of Road Transport and Highways Government of India in their various orders instructions have directed the state government, particularly the Transport Department, for strict enforcement and provision of Motor Vehicle Act 1988 to check the menace of overloading of motor vehicles. Te hakini kisnem ki ba hal news nem bamentaru kadon kini ka PIL kepala file da u way neki noksok stung jo jela Meghalaya uteni da marak kebala deiru haka kabadeiru ka PIL hakaba labatha ru daga High Court ba dewan bot renti ya gani te ke ba ngakwa susu ban ong ne gani kijin tho ka ba la ai ni u Commissioner of Transport hangni ru la ong ba needless to say that the overloading not only badly damages the precious road infrastructure but it is also one of the causes for increase in number of road accidents. And as per section 114 of the Motor Vehicle Act 1988, in case a vehicle is found to be overloaded, the excess load needs to be offloaded at the cost of the driver or owner of the vehicle in addition to penalty under section 194 and compounding fee under section 200 before allowing the vehicle to proceed further. Kabumut ba kajingkit overloading jom kini ki truck kawanra ya kini kajing jot jom ki surok batru kawanra ya kajing accident ke ba jam na ke por na marba balai ba
kejingkit overloading omtang baka penduk ika revenue ya ke jela Meghalaya nomor baki ni ki balong access kim judan syuk gijing ken yo le se kalong gumta te nakta susu ke ongba ka penjot iki surok ni babun ki jaka ki bayat ki trok kamtam nilai ki neki district ki bayat ki trok ki ba kit overload ke jingjot ke surok kalong ke bajor do kata-kata bat nak por ki ba ki ju thnum le ni ki ju karpat ke sarkar bagan chna kita ki surok Henry ia kata ke main cost le ni kata ka dau ba jom ke jing penjot ki surok ke dei bet naka jingdon palat jingyat pathar palat jung ki trok ki balong overloading te menta kelami kini ka notification naka Ministry of Transport ke belakang ini ki district transport officer bikin le ke bodon kam batru ban pentri kam ya kataka section shispa khatsau joko motor vehicle act khat praspa khat khandai spa prapra batru ikene ka section shispa khandai pusau batru ik section arspa kat kum keneka order ke bala ai te ke ko bang kwa ban ong susu ni hakis nam ki bala der permissible load net weight jong ki trok ki badi ban kit yaki mar ke dei bet nakamta ki trok ki badon tayar ke dei ban kit arton kalot nakamta ki badon shipo tayar kalot ke dei ban dei arfuiton nakamta ki badon khal tayar ke dei arf newton bat nakamta ki badon khasau tayar ke dei live ton te ki ba yat palat ne kene kumbang ngala puli pi kene notification ke ba dang su aisyen ho banai September daka office jung Commissioner of Transport labatha ba kidu ki ba le persya igani kidi bandan agajin kecitong tingilai I na kapor ki ladon di jingut jong ki seng nang ta jong ki rupat ba cepat gani ko overloading namar ba ko penjot ya ki surok bat unta teter bat ki wanra ru ki jing accident ki ba klempoi perkhat ki nong ya di bat unta teter ti ngakermen ba degani ka ain ke baka sarkar Meghalaya kala penmi ba da kejing yarap jong ka sarkar nanti na po Delhi ke bala shimkhia lo kejing thok ke bangilai ain ko por na du snem arajar arpulai na du benai December lani no opera kumbanga chu pentip IPM ni ba kani kadaiban yat kat kum kataka balabu dari sarkar te khamtam le stage po isentia kani kalami ke order na po ka National Highway Authority of India hakaba kala ai kejing thok chu chief secretary jong ke jela Meghalaya ko ngan puli ka kumba ka ong the National Highway Authority of India chairman has also informed the chief secretary Government of Meghalaya regarding the overloading of vehicles carrying quarry materials from Lumshnong to Retasera. It is crucial that enforcement measures be taken urgently to prevent vehicle overloading on this stretch. Kabamut kini ki order ki ba kala penmi kanahai batru ke Ministry of Road Transport and Highways batru baka ngala mene baka Supreme Court kala don order ni I baki wigi jelai kini kadi ki bakit overload kamut kadon beka fine ke ba khatsan hajar arpo hajar bakum ta ter te ni kwa baka ni don kam ya ka ain ke jipun tri kam ya ka ain kan long salat siri India trend dan yoshi yang kmat dan claim da pek kmat inu te nga kerben bagi dekini ki order ki bakala penduk dekani ka ministry dekani ka transport department government of Meghalaya bakin shimkhia lo kani bat kani ru kan long ka jipun tri pat ba hakiti ki tayo ki bala dep ru ko batisi kala cover bahai kani ka issue halor ke jing ujor jing iwe ne ki muktiar jong ke jela Meghalaya hal bai lapen gitu ki evidence haka bai dei bakani ke overloading te ngakermen ba nang ni shikmat ba kini ki balong persya ka ain kinom jashu te tang kini ni ke yang ke jumlah kubek